re na le ntate ha re tlo utlwa kana ntate ena tsatsing la kajeno o tla re ke eng seo a se lebeletseng nanong la pele ja sekate ntate dumela wa phela a khotsa ke lwana nna ke teng ya ntate ke ntate ma ke ntate Taole Thamai ntate Thamai ha ko mpolelle he le wena tsatsing la kajeno go le nanong la pele ja sekate ke eng seo se lebeletseng tsatsing la kajeno tsatsing lena ke lebeletse go tla fumana molekane wa ka e le goba le nna ke la ka mokopa jalo ka sebadi se le sa batle jalo ka batho ba ba le nna nke ke tlo bona gore na ke se tlo fumana motho o batla bona ntho e jwang ko go ntjetse o batla o bona motho e mongwe ka ke batla bona naledi ha e hlamone wena o batla o bona motho a jwang ha ka ganga ke a lebelana le dimpa ke lebeletse motho a nang le boikokobetso e le mme e seng mosadi mme motho a ka tshwara lelapa ka tio e seng go bapala e se le nako e ka entate o hloka motho o kgolwa ke ya gona le molangwana wa ka about 10 years 50 ke 2016 a ne ke gona le ha ko etelele ha kale o nontse o sena motho o nontse o sena motho o hanghang a ne tse ke sena motho o hanghang ko utlwa le motse tsohle sa le matha o le mong fela ha ona le motho ola wana motho ola thola ka nne sa se sebetsa a khola mme wa ka jale ke tle go latela mathata na le teng ana go le boemo bo le tukulo a ke sheba ka re lefatshe ka bona upside down ntho e ne lang etsa ka se ke na le letswalo la motho wa mme ka gore ne se ke sa batle le go pelo ka ne tse le bohloko haholo ne ke rata modumadi wa ka haholo ka nako empa ke mano ga una bapala ke batla motho wa bapala o la utlwisa bohloko ka qetetse se ke tse bomme go ke be le moedinyana wa bona ke tloele o mpolela ga jalo o fodile ke fodile mme wa ka ke thabile ha o fodile hobane go bohloko o fumane motho a tsa ntsa utlwile bohloko a tlo ntshetsa maloko be mothong ye mong ntate ke kopa o kene ka hare ka mona mo o tla ba dijong le mme o lokiseditseng yena lenano lena la pelo ja sekate mme ke sa pantho le tla tsema hantle dumela mme le wa phela mme ra phela ke se wena ke teng o lenaneo la pelo ja sekate le wena tsatsing ke itshebetse go ba teng mme wa o thabile e se le nako e ka batla lenaneo le ke etsa selemo tse pedi mara jale ke sa fumane thuso mara thuso e qeteletse ke ithose ba tsa go thuso se ka lahla tshepo thuso yona e teng e tla fihlela ha e le ka mora nako e fihlile mme ke a leboha ke ratile go labe ya pelo sekotlolong ke leboha le ntate modimo ke leboha le lona ka go fela basebetsi mmogo ka moele ka lebo a kompolele he wena o bewa ke eng hantle lenaneo le la pele ja sekate naneng lena la pele ja sekate ke tlo batla molekane e ke phedisanang le yena ba nna ke kgathetse ka nnete ke tsa lefatshe ene ke kopa ntate ya kgathetseng ke kopa ntate ya sa le moholo goba le nna ka nnete se ke le moholo a mpa iphuthele nna ka nnete a modimo o tla mo hlokomela ntate ke tlo mo hlokomela ntate le ena ha ka nhlokomela o tsebe a ke a tseba bontate ka re bana ha ke re ba buise jwale ka bana hampe empa o batla mo hlokomele jwale ka ngwana jwale ka kgalase ya hao empa o ntse o mo hlompha ke ya mme ho jwalo ke tla mo hlokomela ke tla mo rata ke ikokobetse o la ba bolella ha e kwa go watla nang la pele ja sekate ke ba boleletse kaofela family ya ka ke sana mme ke sana ntate ke jetse family ya ka kaofela ya tseba maikutlo a bona ba a fe ha go watla ne ba thabile haholo ke batlo bua maka ne ba thabile ke batlo bua maka ne ba mfeleditse le stopong ebile ne ke re nna ha ke sa tla ke lahlile tshepo ba re a mme wa ye mo ke leboha ke thabile le wena ha o le teng tsatsing la ka jeno ke kopa o kena ka hare ka mona ka mo Donna at Balloons Chef School and Hospitality ba lokisitseng jo teng le ntate o bue le ntate hantle he mmontsha hore o hlile o tlo mo hlokomela ebile o qetile ke ho jalo mme ke qetile ke tlo mo hlokomela ke kopa le ntate modimo ka ga ka kena ho rona le lona ba sebetsi mo ke lebuile ka on ka moelo ha lona ke a leboha re teng tate ka lebitso ke Tshepiso Mabusetsa ke hlago Maalbamang motse wa nothong ke Alabama strekeng sena sa Masego ke le modi 38 ke hlaile 1987 ke tlo tshwara 39 ya ka hantle ka August ka di 15 tsa August ke tshwara 39 a ke na ngwana ke senyalo ke na ngwana ke ntate Taole Jacob Thamai
Eya ntate. Mang? Ha ke ba tsebe ntate. Eya ntate, ne ke sa le monyenyane. Eya ntate. Eya ntate. Eya ntate. Ha ke sebetse, ke sebetsa ka Morobei. Ha di December ke sebetsa saloneng e Tate. Ka gore jale bitsong la gore ke bolawa ke transport gore nka etsa di-up and down ka gore ke 40 ranta transport o tloga le ba mangwe o ya ka Emasego. So ke ga Morobei, ke sebetsa Morobei. Ee, ke a sebetsa, ke sebetsa Morobei. Ke ga Morobei ka tsela e jale ke tjho jwale, ke ga Morobei a qeta ke a o rekisa. O ko o tsebang ko o tseba go loa. Ka fela tje le o tlina motho a nkhirile go tsa mo ntlinela ha ka o le sebetsa but ke perfect ka eno e mmedi eno no ka o loa meriri e be neng ke ga Morobei. Ha ke na yona ntate. Ha ke na tsebo e nngwe. Tsebo ya ka fela kore fela ke loa batho meriri ke etsa ntho tse ka reng tseno no ntle le mona ha ke na yona tsebo e nngwe. Sekolong tse ke ile ka nnete atjhe ha nka ba ka fihlelletse ke bona gore nka kae ka phumana go betsere ke itshebetse ka gore mesebetsi ya ne be ditjena ha eyo. Ke la sebetsa South Africa. Ke la ka sebetsa ntate South Africa Lo sebetsa ka 2014. Ntate ne ke sebetsa ha motho Pretoria. malapeng. Ntate. Mo halmamang ke halmamang ka. Ha le ba mang hantle le kgalong a maine re iqala mane mo theng ke moding ha le ba mang. Ntate. Da kgalong go thewa maine ga ke re se qala modimo wa ka after number 4 jwale batho ba ngata ya ba phatsamisa. Le jwale ntate. O go thewa le kgalong ha maine. Okay, I se ke popanyana mo ga Patrick. Ntate. Ne ke na sekolo popanyana. Dibaka tse ka ntseng ke a di tseba kaofela. Nna ke kene sekolo popanyana hore ne ke re ke nne makgwatsi le nne mantsho a ke mang le mmetela go tla ke etsa class 4 ya ba ke a tloa se ke tlo se kena mona makgwatsi ha bo mme ka ke mona nne le se mona malome ka ke re sola ka makonyana ka mane ha nne le sa ntla o nyolwa ka mafikaneng ka mo ke a bomme wa ka mme wa ka o la hlokahala ka 92. Ke mo tseba ke gola ke ne ke na le 5 years or 4 years ago. Ha na hlokahala ke mo tseba le fela le 15 mme a ntswalang ka hodisa ke mme wa ntate. Ke o rata motlolo papadi o batla Ke ne ke e rata gale ha jale tjena ke sa e rata ntate. kena ke re ka Ke kena ke re ke apostola ke mosione fela ke kolobeditse go mamane sen le umane ha makgwati. Sion. Yona ja se ke le mosione fela ke amoeletseng ya kusoba ke amoediswa ke ntate thweng ke ntate Mokgedi ka le mosa 2001 ha ke sa fosa. ka tswalo ntle le wa Sion. Ka tswalo ke tswaletswe go ma ntate ke tswaletswe mane motho ke hlatsweditswe mane motho ke Senleo ha makgwati a ke ke Senleo ba church mission le wa Senleo class modle ntate Nna ke mo fora o ya ntate o tswaletswe fora o ya ntate wena wana ntate ga tshwane wa tse matekwane o sikarete a ntate ke a leboha. Nna ka nnete bona ke buisa fela ha e le ntho tsa bo Sesotho
mohlomong e tswa meetlo ho thwe re etsa bo mohlaba ke go a tseba ho phoka mohlaba ho phoka mohlaba ke setso sa rona Basotho o tshwanetse o taste ntho ya badimo ha ne ja o entse mokete ko ba taste ka lebeke gona o entse ntho jang o fa batho ntho e ba sa etsa e ba sa wena o sa utlwa monga yona o ka ngwathela dijo tse sa di utlwa gona di utlwela letswai kapa di utlwela letswai fela jwale ke ntho ena ntate nna ke enwe ho hang ha ke no ho hang go la ka batho e ntsweng fela ba bo ke bo taste ke bo taste go ke jela Basotho ke bone bo re itetse ke lo phoka mohlaba e fella moo ntate nna wa itlhetsolong ya ka ke soka ke no ho hang batho ba nang ke bana beso boswa ka e bona bana ba teseng ka ofela okay me ba ke ha se be se di ratang haholo o etsa mohlomong sebetsi ya o baba ke ratang ho la exhibisi mohlomong ke ga ke a bo mo be ke a tsama ke ka tsoropong ka mane ne ke ya saluni ha ke se busy mosebetsi ke ratang etse okay go pas ka mfella pelo ka bo etsa tjena ke rata ha o ska ntshabisa wena ibe wena straight jile ka ntate Thamae o ya ntate ha ke se busy go sena ntho ke etsang nna ke rata bo itshwaballa kapo bo ya bo masimong ke shebana ntho tse bo masimo jwalo jele ka ile nna motho setseng lapeng mo bana beso ba le maha bona ba bang ba bo mosebetsing ba ang bona masego monana kapo ke a kgotsa ke tsona ntho tse ba masimo ba ka e motho ha le te e mong ka mane ka sipento ha ile ka teng ha ile ka teng monna sebetsa mmuso e leng ha o swaka e mong dula nya go soba ha ile nya go soba nyetso nya go soba ke na le kgaitse di le nngwe fela Tshepang e ntse le teng ke ne ke go ha le qele e jwalo ntate motho a ka kgona ho ka tšhentšha mosebetsi le mo bo sebetsa mo kgona ho kgotsofala ntate mara ke rata ho itshebetsa ntate ke motho a rata ho itshebetsa bo makwenya jwalo ke la ka etsa ntho ka reng talkshop nyana ntate Samson mo ke rekisa makwenya dibansi maotwana enke fela ne se ka side shop nyene shebileng tlase ntlo ene shebileng tje ene shebetseng tjena ke gona le shop e shebetse ka sekontereng nna ne ke ile ka ntlo nyene shebetseng tje o rata ho rekisa ke rata ho rekisa ntate ne ke patala 150 ka nako eno no okay ke a utlwa o rata mosebetsi mara o ka kgona ho go tšhentšha mosebetsi o ka kgona ho ntšhentšha yona ntate nka thabela go ntšhentšha ntate ga ba itleketsetse gona gore ke fumane motho a ntšhentšhang a ke re bophelong le mosebetsi bang motho mo yena o e bona go nna fela e bang o qetile nna ke motho a ipuelang batla ke bua haholo ke na le nako ke a limita ga ke motho a kgopa ke motho a bahale ke rata dijoko ke rata bana ke rata batho o rata ho joka ke rata batho jalo joke na it does better gore ke re I don't say motho mo le mo joke kapa ha o bua ebe ntho ngwe le ke nka joke gore ke rata ho dula ke thabile mo ke leng teng o dutse o tletse bana jalo fela nna ne tšeo tsene ke feleditswe ke bona fela ke le siwa ba e mmogobeng o ka o tshepiso o ka tjena o ke la bona ntho tse ntse jwalo nna ke na le bana ba baholo bo bokae thaka tsaka ntate a na le fet bana ke na mo o ke sa ke mo sia ho nkaka ke lo ko le ngata ngane wa hao
nna ke a tlhompha ntse ke utlwetsa ke re ke ratsa bana le mo ke leng sio tsebe ba ipotsana ke ya kae ke go kae la nka ka checka fela ba go gutle la ne tshentse ba mfounela ka mona phone ne ntse lla ka mona o go kae o se le shapo o tlo nka nako e kae go emele ne wa mfeditse lo mfeletsa o ya kae le morena wa ka ntsa go ya kae fela ke go tsaya morena e sale nne madino e sele ntate matete fela re tla re ntse le morena tjhe moemele ntate ba bile dijo mmogo ba jele mmogo ba buisana ga go tlo gona mme o tla re o bona taba tsa ga le ntate di tsamaile jwang le jele jwang re jela monate mme o tsho dona balo se hlile no tshega monate a ene ntse ga monate ka nnete a go mpolelle he le buisane le ntate go ya ka wena o bona ka taba tsa ga le ntate di tsamaile jwang re buisane le ntsatse go ya ka nna le ntsatse taba tsa gone ka re di tsamaile hantle ke eng se o se ratileng ka ntate ke mo ratile ke motho a tsebang ho bua ke motho a tsebang ho qoka ke mo ratile the way a leng ka teng ya mme e jwang e la ga mo sheba ke o la go qetile le wena ga batho ba sa qetang e la go mo sheba le buisana taba tsa lona o utlwa ka ehlile o qetile le ka netse la ha ke mo sheba ka fumana le bopong sona se ke se batlang ka fumana ke qetile ke sa tsebeng yena maikutlong a hae okay a go mpolelle he go tloa ha jwale ho ya pele ebe o ka thabela ho etsa le eng pakeng tsa hao le ntate ha jwale ho ya pele nna le ntsatse nka re nka thabela gore re bone gona re ya jwang pele e seng re tla fela ka re ya jwang pele ke na le tumelo gore e sentse ke thutse ena molekane o itlile ke motho o ka thabelang ebe molekane mo ha o ka le leng la matsatsi ya mme jwalo a mme ha eba ho jwalo o mo kgotsofalletse ke thabile mme ke tshepa gore ntho engwe le nngwe pakeng tsa hao le yena e tla tsamaya hantle ha go tlotlo gana ntate na o tla di bea jwang ke a le bona ntate o bile dijong le mme ebe o jele jwang o utlwa ka ba o fepile jwang mo a ke risepo ntate e ndehle le entse risepe e monate o hlile o tshone hle di theoela ha tsona he ile ne le tsona tse ntate he mpolelle le bile dijong le mme o bona ka taba tsa hao di tsamaile jwang le mme ke nna ke mme o mo thabelang kapo jwang truly speaking a hle ke bua nnete le mfositse ka ntho e le nngwe le one fe ne ke tsema a mosho le a sebetsa jwale e ke nnete ne ke batle mme e seng wa go mafiting ka poka wa bona le mfositse a mono fela ga ke tsebona le ka etsa bang ne ke batla o re ntleng ya sebaka ha o no sena tabana kwa kae e bona go ka a sebetsa a sebetsa o batla mme ya mosehlana la ka ba motshwana fela a sebetsa o batla motho a sebetsang ka mantswe a mang taba tsa hao wena ho ya ka wena utlwa ehlile o sa kgotsofala le batla mo ka lo batla la motho e mong e hore re se ke be ga o fosa ke batla o go jwetse hape o ntjwetse ke nepela ha mona ona wena ntle se o se batlang o batla mme jwang o batla mme go re ntho engwe le engwe na ke eng se o se hlokang ke batle mme ya well ya hantle ya motle ya khona go la gore la o bua le o khona go utlwa ya o ke mme mthe o tseba fa be ka ga lo di mo tseba bebele o tseba ntho engwe le because o go slow ka o tlo dula le motho o fa o fitla go mona ga le buka ena bebele ante ke batla motho a se media ho a hlinga a tsebang ka modimo a phela a tsebang ka bebele moedi bile jwalo se sena ka jeno nanong la pelo e ja serate gopola e le wena o ntse o le monyetlong wa o tla nanong le na ha o ka re tshwa ka mohala
kapa ya di-office tsa rona LNBS kapa ya Facebook page ya rona ka mane wa re o batle lerato la pelo ya hao se o tla se etsa ko matha ka lebelo le leholo ho bona hore o batlela motho eo o mo ratang se ka jeno he na le ka mona ka Donna at Ballows Chef School and Hospitality e fumanehang Tetsane Office Park ke re ba file mona pula reng ha kopana go e tlang pele ja Serati get partner.